Hamas ruai tulu October ni saria Israel run tura ruam man na siam tu Hamas ho thapui le tuak burber Palestinian pa azonga thilti thai filor lak le hu hang nga zet ka hlum ani to awangin Hamas miruk bawle an la hrian chung te chuan beise na sang tak nein an hlim le lom na an lan tira ama ero chu fuai tulu nei talota chu Hamas ho chu mani mazon zona an sapatal thei to don awangin an mi hren te tan ala zual ting mai don ni in hriat ani Israel sarkar chuan Sinwar athi to awangin Gaza a Indona hi atop thei thuai to tura ngaya Iran ero chuan juda ho noi chimi konga athin lung ang pumi te fui phur thar non le in dole du na tharau hi thuam chak ani ang alati cheu mai Darkar somni pali kalta a khan silaya anin ka chiam nuin Israel sipaita chuan drone mangin anral be na mun chu an thli thlaya Gaza in pakhat chhong thum na chung chesop nul zinga nungdama Sinwar lo la thu chu an muta a atira chuan Sinwar ani ti an hrenghal mai lo ani chuan chu drone chu engemaw hian a han voma anu rei lo te a Israel sipaiten anti rumta ani ma se voin October ni som pariat hian Israel chuan October ni saria insuan na ruam man tu ya Sinwar ngei mai chu an lo that to reng ani ti an hreta chawani President Biden chuan Prime Minister Netanyahu chu biakhlan na mangin abenga la anni pani hian in ka hainan le ruk bote chwa anni theinan hunrem chang ani ngei an ringa chutiang tak ni turpo chuan malak dun ngei an tum nget tlat Sinwar ka phlum tu te hi sipai thabik ni lovin Israel Defense Force IDF Reserve Battalion te an ni a nimin October ni som pasaria Rafah khopui chung an dapna Sinwar hi an tong palta ani drone thalak atanga alan dan chuan anin ka na pindan chunga hian tu emo ral thuam keng le mai tuam silaya ka hliam akut thi nuang chu alang theya drone chu vom thlak tumin engemaw hian a han voma ala thilauti alan chian hnuin sipaita chuan an kap hlumta a ma se chuti lai chuan Sinwar an kap hlum ti reng an la thabik lo sipai pol dangin anin ka na mun an endik hnuin an mi tha chu DNA dental records le fingerprint te manga an fin fia hnuin Hamas huai tulu ya Sinwar ani ti an nem het ta chawa Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Sinwar thi thu puangin athi na awang hian indona chu atop don hnai to ti asoi President Biden chuan Netanyahu chu Air Force One chunga achuan lain biakhlat na manga bia in alom pui thu a hrila US official te chuan tun naya in ka hai thutlung an siam pui tlin theilo chan chu Sinwaran ado dal tlat wang ani ome Israel rampum pui alom viau rolin hlauna point tha azar reng tho Israel mi pui te chu indona ti topa aom hun tur le mi hren te chu an ni a an lung du te nen darang anin ton le thei hun tur thlira beisei na sang tak neya wangin an hlimin an loma Hamas mi hren chung te chu American engemaw zat nen kotlera te chuan hlimin an chuak sup mai ABC News palain Israel kotlera hlimapung khom zinga mi pakhat akoma ani chuan hepa thina awang hian kamit tui farkhat po afarlo fuai tulu nei talo chu an mi hren te chu akol tu te apiang za ngai na a anin ngat don ta ti na ani a chu an tan a hla zek zok si ani ati Israel in Hamas nuai chimi an tum chan bul pui ber pakhat chu Sinwar seng hoi hi ani Sinwar hi Gaza a leiver chunga kum khat chuang atoma IDF in video anti chu a po chu chiang taka mu le hriat thei ani kum khat liam ta khan ya Sinwara Hamas hel hroi tu lu chuan October ni sari khan Israel runin insuan nara thlak tak athentir ani kha
Juda te tan chuan Hitler thu pe ka Nazi hovin Juda te an suat chiam nuwa thil thleng rap thlak berle Israel ram adin nuwa Judai ramin beina ato na sat ber tumani Holocaust survivors Sinuara helpolten leina na tel hau lavin mi sang khat zani nunna an suata they tarle burned upa babies alive. Nazi hovin Juda suat mangvek an tumna lak atanga dam kho chuak tele nau pangte anni And children. rong takin meichia an pong suala mi palu an tan bok Mastermind of this anung chungin naw sen an hal hluma mi pa zani somnga vel le meiche zani somnga pakhat ba ka no pang enge moza te chu gaza puk te a shen turin an hruai ani kha it's the beginning of the end. voin hi chuan heram huai swalwang chawa che thona abul tum tu hi a om to lo It can end if Hamas Yaha lays sinuar down its chu arms athito. and returns our hostages. Israel Defense Force sipai huai sen havin rafa a anti humani kha hei hi gaza a indona tomna alani lona a tomna tur in channa ani To doing everything in our power gaza mi puita tan thucha tluang klam tak kanai he indona hi rei lote a top thei to burn our hostages. Hamas havin anral thon te tunga an mi shen te an chua chuan indona hi atom ngal thei ti hi ani You to justice. Hamas havin ram sang sang somni pathum zata mi zale pakhat lai an la hrenga That was built by Iran Hamas ho hian ram sang sang somni pathum zata mi zale pakhat lai an la hrenga Israel khwale tuite chang an nilawa ram sang sanga mi te po an tel treu Israel chuan kan theina zong zong man ngai don po ni se heng mi te hruai ho kim bar hi atum het tlatani Israel chuan tu po an mi hren te chua zale na piang an himang ti atiama an mi hren te ti nat tum te tan thu cha dang kanai Israel hian sapelin a pel cheu anga ro rel na a hruai thleng nge don cheu ani helai ram bial vela cheng mi pui te tan po thu cha kanai Iran ramin adin launa le torna kul bing sang te chu kan mit mu nge ya atlu chemek ani hi Nasrallah aboral to a athachang dol tu mosen aboral to boka haniye athia def athi to boka sinwar po athi to hi Iran sarkarin Iraq Syria Lebanon le Yemen rama amami le sa te chunga launa le torna a thlen tir thin te po ti to vek ani ang Middle East a hian muingil na le muan na tuan tling om tura du zong te chu hun thajok lo la om tur siam turin kanin pum khat turani kan tran rual chuan thim thil ti theina te hi dole tin mitin tan be seina nung le ma kho eng kan siam theiani thu thar the dar tu then khatin Middle East buaina chungchang an tarlan dan tlem azong I han thlir ho te ang The Guardian chuan analyst te chut dan tar langin Teran in missile manga Israel abe chan let nan Syria Iraq le Yemen rama helpol te be an ni thei haptan hi chuang or chungin Iraq rama Iran thlop helhovin missile somli drone le rocket engemaw zatin Israel an be to a nikum October thla a Gaza a indona a chu achina khan kumin September ni somni pasaria Israelin Hezbollah hruaitu Hassan Nasrallah ati hlum atang chia khan buaina azwal kai ni in US mithiam rual in hlom khom pol Washington Institute chuan antar lang Iran ramin kum somli liam ta a Lebanon rama adin Hezbollah hi Iran thlop tu helpol sang sang nar kai tu ani Gaza a kum khat chuang indona a chhuat to awanga Hamas a chau chiat mek awang le Israel in Lebanon leilung nge ya luta thlona nen mewa noi chimi nge tuma Hezbollah a be tak chiam hnu hi chuan Middle East vela a mel ma te be turin teran chuan sum le ral thuama alo tuam hlom to thin helpol te nau jok te lam a hoi le mek Times of India chuan beilet du na tharau chu ti chakin a om ze lang ti in Iran chuan atuang alati cha tluang zel ni in atar lang Israel in Hamas hruai tulu sinwar an that to nia an puan hnu hian tunkar ni lai ni October ni ruk khan Israel le Hezbollah te chu anin beina zual sawa Lebanon chimlama anin beina te chuan Hezbollah hovin nai tak taka Israel sipai te an ma chon ngam to a Israel chuan thlona mangin Lebanon ram chunga Hezbollah mun puite anwai na sa hle to a
ti chiat le ti hlum an nei tam to in khotlang hruai tulu nabati ye po ti hlum ve ani Israel sipai ta chuan Syria longchol na khopui latakia po an beya kang mei a chuak na sa hle Syria thlona te chuan lo be let ve ma se he in be na hian engtianga na sa in nge chian na athlen ti ero hrian mai thei alani lo Gaza ve thung chuan US norna awangin Israel chuan chomdol na chi sang eile in turba ka damdoi phuru trak lian somnga te chu Jordan ram atangin alu tira chomdol na lam boi pui tu te ero chuan Israel in Gaza mar lam ram te an lak deuh nual to awangin chomdol na lut hi abei tham lu tuk ni in antar langa heti la hian Qatar chuan chol karli nga liam ta chung te khan in ka hai tura in biak na a om mi alawa wangin boina in kiam lam apan muang hle ti asoi US sipai ral rel na mun pui Pentagon chuan US Defense Secretary Lloyd Austin chuan a ai na pha pui Israel Defense Minister Yoav Gallant bia in chomdol na chungchang a soi pui to ti an nem het khovelin nor na hle ma se Israel Prime Minister Netanyahu chuan in ka hai lam reng abeng khon du lawa adin na nga ya het takin alading het lui tlat US President Joe Biden an ninga ni October ni som pasari khan Israel beina awanga Hamas hruaitu Yahya Sinwar an tha awangin United States le Israel ba ka khovel pumpui tan ni du omani tia soini in Times Now chuan atar lang Biden chuan Israel hruaitu te le abik takin Prime Minister Netanyahu chu hlotling taka beipui an thlang na awanga alompui thu hril turin biak thuai atum thu chwa siamin atar lang atop kharnan khothlangram television channel en hlo berte jingami News Nation in Mossad Hassan Yosef an komna hi ihan chwa chong ve te ang and executed October 7 genocide is gone. Mi video lo chwa chon ve ngot chu thil thiang lawani awangin Yosefa thu soile linna kan chiar chung hian Hamas le Hezbollah hruai tu lok zual Israel kutzala nunna chan ta te thalak ming le ni na te kan pholang dai thung don ani Yosef hi Palestina helpolami Hamas poldin tu te jingami Sheikh Hassan Yosef Fapa son of Hamas anti hialthin kumsang khat zakwa somkwa pasari a aram le nam phatsana Israel a pem le anu loka Israel en thlatu ni zui ta kha ania Israel le Palestina in hir ngo na chungchanga mi te ngai ven ron hlo ber te jinga mi ani October ni saria in suan na thlentir tu le ruaman tu kha a om to lova in dona atop don ta ti na ero anilo herul puilu teran lam hi kathirani rapo bom hlir omna hmuna Iran nau pang sang tel tir liam tu Ayatollah Gaza Lebanon le Yemen ramte da kham tu ngei kha ani ber adam kho chwa don phot chuan tia khovel pumpo a politics ham thanna tur ata na da kham du tu hi aladam chung chuan midili sa hian har sanna akyang ai lawang voin hi loma hlimna tur ni ani lo US President chu tu Kamala Khan atop to ti in asoini in kasia ala top hlek love ani chuan von hu atuma keini chuan in do na hi ne ngei kan tum ani zo Hamas Hezbollah le Houthis helhote vul lian tu Islamic Republic sarkar che thailawa siam hi zalen taka om thaya piang te mo phurna ani khovelin thin phu deb de pa athlir mek le mitam jok ral muanga an om ngam ri lo chan khovel thil thleng lian tham le poimo ber ber te hrezel turin khongain kan channel hi mai ngai suang che chanchin thar dang le belchian na ngai nom man hla box hi nen kan lo len le thuayang